U novoj zbirci Siniše Tucića, Mehanički monstrumi, se nalazi pjesma Gde onaj cvetak žuti. Mnogo godina pre pakla išli su šumom. Učiteljica je pričala o listopadnom drveću, Boško je bio nemiran. Aleksandra je vrisnula kada je ubacio žabu krastaču u đačku torbu. Nemirni Boško dobio je grdnju od učiteljice. Razred se zaustavio pored vode, zapevali su Gde je onaj cvetak žuti. 7 godina kasnije Aleksandra i Boško napili su se u kafiću, prvo srednjoškolsko pijanstvo. Zatim su otišli na obalu reke, seli u vezani čamac i dugo se ljubili. Boško je otišao kući, Boško je masturbirao na Aleksandru, nisu se smuvali. Mnogo godina kasnije Aleksandra se udala za Dina, sedela je uz Dragog u podrumu u 7. mjesecu trudnoće dok su granate padale. Kada je vojska ušla u grad, Aleksandra i Dino izašli su iz podruma. Boško je stajao sa 3 vojnika preko puta, pored deformisane crvene nadstrešnice, bivšeg autobuskog stajališta. Kuće u Selovoj ulici bile su izrešetane mecima, oklopni transporteri su prolazili. Boško je uperio prst u Aleksandru i Dina, posle toga oni su nekuda odvedeni. Gubim se svaki trag. 10 godina kasnije njih troje vode se kao nestali.